Ovaj par koji je plesao pod brojem 3 je osvojio 5. mjesto. Pa molim Anu i Davida Dakotića da nam se pridruže na sceni. Veliki aplauz za njih! Prva nagrada je put u Rovinj na hrvatski najveći salsa festival. To je negdje vrijednosti 2000 kuna. Druga nagrada je čista keš lova, to mi na maškarama najviše volimo, jel? Znači 1000 kuna je druga nagrada. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi. Život je maskembal, svako se krije, ako u sebe siguran nije. Život je maskembal, ljudi su krivi.